Well, and bain ko skowa, duwa na siwos, misenge Wednesday. Ingen nakataske awli me ko singa lufin in Washington. We are young ingen in usie me nanak na siya misenge ya, baluti maya asha. And the guy, fin, you're all, the Mr. Lipan, sa elos arske sap awit course, mitsinga luingena. Lao if kaya ko sa arske ngena, nga welcome ko os, we went to this, o was we again. Now we got the stuff on KahsInKol in Paing ko os. Ingan we got killing missing ya ke si message pena yok pena sis kadin kain orek magin sang KahsInKol ke mulasha nga alengan ke na ko lan siya ko lan ke dutila lemster liban missing ya. Tamasibet kadin Paing ko boss ke pel singe kat dok na gesta tagay ni lasha finsak kin makadin tagasida kin sa koluga on nga in KahsInKol na ke kosta ko wika changan tako kada fa fastmet ke me dakinyen program lasha na ke pel singe nga usi on sukongen sang ikasta tagay ni lasha nakmas wikat ke da metiging an pain kom limster lipan nakmas kasta ke pel singe metigat fastmeta kailan laslangan Kuloman lap tigin, kuloman lap, kaksakin kat chip beto ka ulit using akollah long cash mo lal, Thailand na kepela. right laman lap nga inge na sisko on nga insang ikastalin lasha nagatwa med tagani sud pe fastmet wikat ke on suko inge right laman me kulaman lap suko nga masil pamlalasan dam dahil yaiko pelpas nga maka ineklak simla sil tigri sangkela alik obed
kaksakin ke Kulansap. Pelangan usela Mr. Lipan len kain. Wala pe Paing akollah ingas la pe wiyayang. Inakalimil pan Srui kaksaklas nin kat ke kat kanta kanikil tusing fakat flosi bersidalon ke skon nge. Tingin Mr. kong Lipan? kulo tingin kong kulo malap ke bella ko. Na we coming kaksakin kat, we met last na kayo Kosrae ke pelching pe. In we pe akile matsagal pe likiyac me pacl ke pelching. Na I think we kat pe ke pelching tena likiyac prasem katalle shui malap ke arsloman. Kat placement na kayo we shall loman. Na fin shak Asia sapta lamal yuna ke lamal tolin ta kalle ushe na pai may kishe shima utak la fin shak shine ni she mol ma pat patching adin kaksakin alla long persen on so biya bange siya niyan na force shima raon so biya asan tankela yaiko alla ushe in siyak na nale ka passion ako langan in siya ako lang mo kya small man kat ke pelching na we pepper like taking interest kal mata ko ke kating pel nga ni kasla in shares ka din ako lang ke cash mo ay ako la pe matlas ko mo matawos ke KahsInKol we shall la in Paing ko me show man in siyangan lasin we mat na kay wakak sa kat ke pel sing taking interest kal kung gulo man lap ke bella ko nga usod kun akilin pe matlas mo ka la samla gulo man lap ke artlan mai Klamalap nga ale engan kinta kalas ke tusing ingan wimet wiyas nge siye lensa siya taga na siya spam singing nga nagos palakin peki makusakil palakin yung talaga routine silas nge ale na kasikat kat fin sak man kasikos ke kaya wakal man routine singe pa inda ka kaya ako singe kadin kanta kaya ni ikesalen lasha sesma ars en makataswaya tong ni tudeng bange da sekpena ekasa sema akollah be in som na kilansa sem tu la fin bain kuam ko Srui mangan na bana nga uskak lan gada bange LEUM siliban kadin kain orek magan time zone jimal jengen kasikat na nga epena kumin kain dekshin na akilin mit lashma taga ki pelsinge ya siya pa mutawaek display ki screen na da shangan kada mutawaek ki machimata kaya met nge Mr. Liban kuma amda ju kimye to ya Nekimie pangan chersan look finan kuam. en kuam kwal ba kanen faksila ka lowos sap aski Ausnal siya ya. isngan sima nga me World clock tigal lois ka talgiya ngayon. Dala pa kaya, kadin ka ta kayo ni kipel si ngayon kayo sisin chicken kaslan kat. And finan ko ang bangan, machiwiyas mo ta ka, wikat yang bangan bangan, kung nga mo kumali, konok met kaman kum, tamdal Srui sima bangan, mayan ko was, pa kulope ki on lowos mako sa pahema, ki me fellowship, ka onlo was finan kalinan kasikat Mr. Liban machitukan pa Tamtay Kenya, okay haso yang Columbus, Georgia. Columbus Georgia bangan gal Tua Kenya. bangan introduction ko may na kemachiwiyas ngan okay Fine kong Kenya. may siyo sila ginas me Mwetlas mata ka Washington me kata pata ka na ki chat ang nga share ki message la ka na silpe vlog ni Euro na kanya glamalap na Mr. Liban ko akilin matsinge Tamtay root bangan. okay alright Los Columbus pe. Columbus kaksakin kat kumutawid ako George Yara me usrin pa na Aldo kami ke maslan ne Julia pe kat sohon ka lalle kilo kaksakin ka. nawalap kain tagani sila usngan pa
sikiyak na siyum ke for lalom nim singean Now, bangan. ke kaino ye masikiyak siya na Julie classmate sila class of 72 na 76 kat bang we penakang rice kuchiv na yekala Siya, Kosrae lila siya. oi kail Amdan Rose. amo namdal si we are siya na Ay, kulaw namdal man was yap. bang Mga alang si me ine ke YouTube sila los Kosrae lila alena oile katlang si na tamdal kiye ko bang prem ngamo mape Washington lap Washington, eh? Okay. Kent si skek na bang lap Okay. kaksakin God ke Arsloman Oh, kimye bataksis, artaksis. Okay. tamdal gimila Texas lap tamdal kiye ko Mwet bang ngamo ko bin kashikat ke kompa Ruti shepe. Asia Tamta clean Ruti shepe, elash, clean pena. clean Kapus Texas Bulgaria. okay na Na may clash vingat tavong na naman aksi what's God. okay Ay tala. Ruti shepe. remain to be corrected lap na ange William Strong kan tavong le ange Sacramento. siya wala Sacramento. ko yabang na But liebe all or kengal mayo plenjangin na nga mo pasta mat tagani alu kat we pe proy la we show one ke pelching it. okay Beijing kadarle in a healing and comfort Yes. ing on your lo saying on sure your lo sure kumli kaino yesing ale in na yakta pai ke pelching uchak sinalan met lalal fung isin archin marston si show mo met chok lana la fashtiki alena me mana in na yaksi Now. mana in na yaksi na si pangarek malash met Kulansap na le liatin pain na naknagi kaino yang Ay pape na nga mo pape na ke show la tamle palmer sana arsh alu morek o ye morek pe ke bakulin we me proy la wela los pe with clash na kayo. when foi chige kaino yesing at yam of shesh Now. lena me kat mweta kat kufla lekshin na kalim ke ta bang na kuklan ka ata le Mr. Casey duo lap katala Renton Washington get back for she send school sa flash la shina kaksakin mit forcing ke Kulansap lalabe we pe tap wolan dan gela kembo dan kembo ale na lang si pe me si sen fal ke los dos alle kat kaksakin ke malo seran na should have looked ne yeah compact bien aquel Columbus, Georgia. Columbus Georgia okay buena puela ka rin repeat mo in mo at kain me in mashem la retention jeng ko kael na damda kie pang ngai usi unsu ko ngai ka din wala chafla share la sha na ngan we ko in kaksakin dakalan met we asnge na fakat me should na fashna met si yok shiben dakalasha bagat kain me pang broy ki mama sha kain discount me yok shiben broy alena mana ene na si pa broy ara ka din na ka din alena da to ani ta ni broy ka tuti ko sim da broy be na Mr. Di pa nga finchak unsa ko ngen kalem Alde kangen, ngomong, alam mo. ay
Butle. Play na. Nga mo ngayon si Barry play. Okay, Kyle. Wala. Kanya play. Ano kahit pangin? Kyle long? Ow. Pangin mo. Okay. Namaya kung kateon. Sila tuwi. Hindi mo internet di ka. Slacklock. Muna uus ko pangin. Play. Okay, Kyle. Si Slacklock ki. Technical. Me. Klitsi masikiyak nga. Akom daga kisikiyak nga. Kyle. Abin lagi.
kaksakin God ke onso ko be maya ke kresil tamlalasan dan kela namdal yaiko na stilipan ngakena me di kumendi message matagan syungan kum kan die okay Ali. Kulo genye. ang kata confirmation na hangan in kain why klamalab sin kat can interact with you guys skill to singe ngan usebe met sibuya ske kum kain kat ke akalemye Lunch pangan. stilipan Pangan okay planching. Pangan tik si mamatay met na Julia. kagula pain ko ngalal fungi mo kum we met we asan kum me aspect ke Hey, belsinge ke alena ene na me kadin kain si kastan kat na Emil we got yang kaya pe eng yeah Amy. Amy and Arling. yang Kumula elusin ne mata si Kiashmelo. Amy. okay Amy okay taglava siya. Bakit kung tanaklo natal Kenya karen. Large Oklahoma. Ayan na ngamo glomalap kita kaluman Amy ngamo machinga we kom limster singa we kom Pangan mo member ke itong choir napay. so Pangan. so Rena lalo fala ka. asa bangan Rena Lismay lalo ka. May itong napay. Angin. isna kalan Eh, Mas Sacramento, Atlanta, Preston lang choir lilo. Invite yan som we choir siya pala. Pangasum we. May dala lang ako fly nung. Nangasum wala dal ni pangatagalikian Kosrae. Abangan. Kulaw rin lang. Kaksakin. umakmam guflao na ngam tatapan ko minon asamin fukulya screen jentik ngiya kom sam samangan glomalap ngamo katwala share lasha efine kagat kan sekwem tawek ngale kasasala na ki message hima kum ako no siskilen bising yang Kulansap Keok fal na ki pela tesis na ki pela kadin kain alena losen vulwas kinuktukin me unlan kat kesipin buhay ko luksing ki alena pasma soko yeneng yengain fusin yes kadin kain mataki mapais waslan kata aw well dahil nga flog na sum na naging sudah tagav kulang malap ki nakmanas Factual. feel free to go may interact pa sipin chat port chinga ka din kain civilly edify sin si Mr. Liban bay bangayan Pangan. finjak singa ka din kain may faklum ke edify singa Edifying and bangan interkakayashin siya lift up each other up. Pangan matching and yok try meta. Kadin aking me akayashin siya. Na me siya woy meten sang akayagat siya siya pa kaslan god. Pataga kaya siya tesong man sapta ako. Kita som ritis sapta singan kadin or makin kaslan god. Aking akayashin siya. Tapan folok lan lemo. Pangan matching. Ilong malap. lumalap ki kasa singan na nga mo ko usaklin la o yes makat Patrick mga casting ki kasalan kat kadin kain taka ki itu nukewa kadin kain wiowos inkain wipe akfashi kuno kon falatsi makalemyak ki meto saptolong largos fasinga largos kilong unge som faga kastan kat nakatorek magun interneta rek mga platform singe inapa na ki kada sa palmosis inaksiko siya kinadalik na dala el vakma orek magin masi masin bauman mesi anin peos misinge ya Mr. Liban mesi anain estana me kalan matas misinge ya katape siya unga to ani kibelin munguine ko makum ka jakpan ke restaurant ngali Upgrade and wangen perlain ang eteni samsam edify sin sie agat sum na ke oye si madaloin ke fun silikina kadinta engan ken perla sa kadin sin sie ara me matas ke vastigi ka dagat ka talina ke la
precious time. Ben se ook kleine las maar het kan zien juren met wie er zo. Kapen sistema que me oye shayema kapen kollewin ikain et puedo kleke. Nangambi kompen aglen we are smata kange. Digni Sarah. Initiero. Conyers. Kanyers pange. Dan gel digin gengla ka pange. Alena maingan sila kindi ko Alle uspe. kaas on lulap tal ronjes gefälle se waren. Alle kulacnsap gat ke met lasje. Metna be pange rakum me. Kulo malap la kum bala me. Sabis lalosan, hospital di lalosan. Na bella gadin da sekwe gadin fastnamet. Nagi message maasha. Ashmala lale falle angen. Kuma chef inen yes. San Antonio. San Antonio. Okay, kagula malap. Finja gini gekla bella gadin ocean ke belsa. Da bella flagunat gadin da fastnamet. Okay? I should come in sekwe nagi. Gaya un se on suka na katana ke pro ya tikin. Tikin garam tawa ke? Ay, atapan ko. Atap na ko. Lumalap. Kay. Glomalap ke comments lan met na kayo wa art lan met na kayo ke belchinga true kaksakin gat ke mana kayo. Kade mutawaek ke moditiyo. Wana kalamyak nge kataga akketeyac me maluto na ke shen riyatari. Ipu singaw art tigin lale likiyac akketeyac no wo ke mante ya. Na kaya katagam ta ke sham yang alon ko shui si pita tolu fo singal ko singal lon lu. Na misenge Wednesday katagam ke ai sia sapta lamal lu umta ke fo singal tolu sumna ke ai sia lamal tolu fo singal ke tolu. E pangen me reach nam shenge me da ke Aisha lamal lu fo singal tolu na ke Aisha lamal tolu fo tolu. Na ipsriklu ito Bluetooth in oil lang silang kat kadata ko ma-reach pa na nga neta dafta siya tigin triskal. Fo siya akos na ke singal lu. Na sife last na odi tu siya pa Mwet Kulansap Keok. Mwet Kulansap Keok. Suffering servant ke kashing liso. Kata usya may reaching rate la naka-proy la kaya nakataka na kay triklu o makadakalan niya piya nga. Nabnas kata usya may reaching ke belching nga. Kahit bangan, unta ke fos singal tolu ke sapta lam ngalu. LEUM GOD in fact Mwet Kulansap log ele aksya fila mana kaywa itak yang gunel. Ele fara akketeyac. Ele farulan akketeyac sakluk. Mwet pas ta arulana lut kelos liel. Arulana kuluk le lamal ora upena. Kulanji masing sakluk. Ora upena inakilinyak mo may chibail. Fo singal me ko sakalan me tasakta inge matan fel pas fel lutsil. Eto toko siya efa fwefela sil. Et ye kain fa katama. Elo siya fa liye kalim ke mailo stiena ito ke met. Fo singal tolu na ke singal me ko pa usya ipsi meta. Na ipsiya klo eto ka ke saptal lamal tolu fosina ke tolu. Mwet tapu ka sialakan kain lalafing makatraman inge. Siya kain li pon LEUM GOD in mainge. Malang silan LEUM GOD painge. Tamit Kulansap lal in kapak wana suko siyak force mayoki
okalain en pao. El tie mangol, el tie peccato. Wangen na mayara katin loeng na shil. Wangen ma wokel, ka ma falin pen matas na shil. Wangen mara katin ke apkran na shil. Ka apkran na yol. Fostolu, kat shangael, e shisalla. El matang la kayo ke wayo. Wangen na mitngetang na shil. Kat pileshal, etien along na shil. Pangan marichingan kada si pataga riti piang si na kay akketeyac ni pitrik luongan. Tanam na skat proiga marichingan. Kat flat na lash. Kat alle sui kaksakin kong ke kasmol makatlong ke pelchingan. Na manas isyong niya mga na kat kay siya. Taga dinalalal fungi kom yokligin na kadinlong ya puro nga akosten na ke. Inkenek Marshaliak shall mit palaisia taka fulfill ke New Testament taka ke win na tium mit Kulansap wolacna aru Jesus Christ kat proy ke in Jesus siya mitangolash. Amen. Tigin kumsan na long ya tigin Vart du forget med? my check. Okay, kilomalla. Mic check, alle kalle, vart du med? Right. Bangan mariche na nga assume finchak mo kung nikasla na ba palan pe me pabalik mana ko lapen na we pen na kat kada akketeyac first by first nga me tiga tum na akketeyac nga na namnas ka hindi ka teshik me mata ka katita ke puk nga pabal na das ko shale usia na pa kalam na iplap to li basham from kunya ke pa palan ke puk nga me Sapta sina ke sapta tulngul ya kalim ya warnings my shall run sintlik na tingkat ngan mitigi show lalos ko tatlen show so mit pala singan elsom akalim ya na shelo sin flok niki ma ya los muta ke ngan in flok na run god pele ka shel fashner alos ka titala tena porong ya kel wana sapta on ko shakalim ya elos long Tinay kekta na shelos liye terve na dalte na kalam ke mailos dieng. Na ito ka na ke sapta angaw na ke langal me ko shwana pabal na das kusa kalam me na me shumanya ke pelche mo paspasin mo chuta ta shoy nan Babylon. E matayin Keok lalos ya wangin finchak lalos. Met pala inge el fakakla kadele akshikoshe ke losle. Akshikoshe la metlal. En vlak na los na Jerusalem. En je los te elosem ta shie mol saasje. Na masingan ito ka patatyan na ke marichilash na. Ipsiak luo ke ay siya pa ito ka marichilash na ke. Na aksefian iplalap aktolusingan pa saptalam nga longkort na ke longkort. Akalim ye me. Akalim ye nasin mitrel Flok la tarina Jerusalem elos kena itala kadela akpaye bolelang lal na sin mit Israel. Masing el futuristic el som na ke 1000 millennium ka future ma akoyak na silos nganta na ke ipsi makadeta ka na ke nge saptalam ngal lu na ke saptalam ngal tolu. Ya lo siya na paye me hoye siya ma EPS ke saptaon ngolon gos nga na phone. May ta mo this a mini Bible men saptaon ngolon gos finga to man na ke Bible na ta sa pukon ngolon gos ke. To passage mga te showing na ke nge alle tayak na pa ke may treat Bible la pange enchima when in fact na pa la Jesus Christ by the misha molyak ke me makuluklan talik na tingkat pa pangefintrak si mga ay siya alfat na silos kaya siya silalos ngan el akyelos la our plan our salvation means of work makatilaki atari ito ko ke pagatlong na ke cash technical word ma ay siya lor makingan Emmanuel our plan lan ka atari ke ma ito ka fulfill ke New Testament
ko nake shoot love chasey arshkain ine pakantin aisyaler makin in fact me much ka molila talik natin kat ngan ko pakadata ka nake misheng servant nakan inakan som nake New Testament lima pacl kalam be ke she pite kating kalam gela pacl te yana pai masih matlik natin kat ngata tafung leke el dalte na lela may chepe na masaya si masambram kunya nga enlan suffer el fatakana ke glory el fatakana ke me utak yak silan na kasao nga in akflake kel ko exalted may choose nga ita liye magana exaltation singa dalte na liye suffering masaya singa alle kalam ke simlalan passage ka riti muchingela machinga ta ka Keok na ni ke misha in ela makuluklalos pangi ko klase mai si al trampram kun kelos muta ke sho ka esum na ke sho Babylon e falok nyap me elos na Jerusalem e tek yang shiko ma shaft flashing pa Jesus Christ ta ka New Testament ai pshiruklu ma ka de trampram kun ngan ka treta latari saptalam nga lu fosingal tulun ka singal me ka ta ikuya na saptalam ngal tolu fosina ke tolu pa ipsiak luungan tagat fast na mit na kepe kata masam from kan yak ke puk singa asia ar saptaw ngolon goske ipalap tolu apa takkalan me ke pasim na ke puk natal natras ka bible natas Kosrae da even gatila mekal men asia na ke Hebrew name singa na Isaiah means Lord of Salvation el lem mo in molela pa Isaiah if got some die la mekal men Isaiah na ke Hebrew ko me Greek nga ne akalam na Lord is salvation when I nel soswa when I nel elesaka Jesus ini nga yokal men na sinmait nga na if got some die na me el sham kun ben ke servant si mai ko use means of salvation sin pa Lord is the Lord is salvation pakan men Isaiah na I think at mo la Isaiah na il may pala si mai ngan Kulansap God when I sap down ko check kalim na I think at som die Keok klal ilita la sham na sin natin kan nga click natin kan nga te na porong kauli el dal kauli me Israelos, kauli me matalos, kauli in cielos na ke Paing wogos, sam in akketeyac, sam in akesmakin, sam in falokin talit natin ka na ke malan ka ata. Asyali ta tayo reject kiel. Na I think that liba na ke kunokon lal Jesus ke New Testament at kata na papinangan el servant she rejected by his own people. Israel sam kunyak taka kalan be ke ipusap tas ngal siela Asia ilitak yang nain me polosyak sinas me sipsipi polosyak singan pangan aten history mafakya mo pangan miselal Asia ela Keok ne enwakiel wanangan soya ki me tataya kin fulwal iplu na I think na kemtain kielan pel mo na liel kemtain kielan crucified right in front of his face make Kulansap lalos ngan I think la Isaiah el well enough in someone servant when he went through everything that mirror masima Jesus na katang naman na kayo som na ke misya si makuluke meda crucifixion by the cross I think at misya sila Isaiah ngayon na ke Kulansap lanan history fact mo tataya kiel naro keyword siya man na din liye long na ke machi mata ka katriti piang la tena aklin yak like machi ne mata sangaliel la mal kulukla men pange connotation pange o ye si mai ta na ke cashing keyword singe servant got some na ke New Testament Jesus siven al ta ma el not going to be served al ta going serve na service singe pa use
sang sigosok sina sindali na tingkat nga the Israelites taka na kat kapash pen na ke masim na sil Ephraim ke Genesis saptas nga lu katits katali kwen me title ke ko oyen masam sam pinya kel asyang etana el na met pala si ma iket la managawa na sil el som nie New Jerusalem New Heaven el met pala si ma yeit fuku kata met ki chisha Jesus la ay tak yang kalim si el lie managawa ma son apostle son ke New Testament el lie pe el lie Jesus la Jesus Christ el lie Keok lan Jesus Christ el met pala si masamos la me yok tigina met pala wi el chayang ke oye sin servant sin na sit ba flok la kalim ye ay nakayagat kay siya ke me oye si ma talik na tingkat nga mix up or dal tinay mo masaya pa masaya si Milo Sanua man dal expect mo masaya si nga discover alle kalim ke passage ka dito ka na kaya nila sim la kalim la ele enwaki inela makuluko sim ne yait fuko ka damit ki masaya chisha sivena daga isuste petem so in suffer fin chaksine ara Mwet plan nga Mwet choose nga to recheck ilya mo te pangan masaya siya shukya na point siya nga kata kakketeyac force gas nga iplu nga na kata flok lila men siya kata luti kaya katin tetafong na kaya may fasikya may na katin di na may fasikya elos ten na loin na kaya simlal ay siya nga ra masimata ko mo Mwet siya nga ito ka suffer el tal ten na liya suffering siya nga Jesus, when am I shall from let the suffer before he glorified. Now, if you got long, Sham yang along, because we teach like taking care, she Peter Saptatolu, first singalan course nage, long or lue kaya, tana. This guy might told flat singing, might servant singing, and then me shemit, elfa, utakyak nine gashaw, sitting at the right and Godfather. Pa passage siya kada tron ikwayan. Alle yok siya ba kaning kalim kela. Kasi ben me elos din aloy na kaliti lalay siya nga. We mat lal siya nga. Elos taka na ke oya siya ma. Chisya siya liusla taka fa mga pamasaya. E orek nga kuluk. Neke en wakipen na. Elos kalite kong pamasaya. Mendal expect mo masaya siya nga taka na straight. Takoy natin to kasyashi. Itaga natin isla sigosyo ka isla kapur lalos lagi with Rome ngayon. Kamatan fel Rome. Pange oye si may na nalasal la kalim na ke oye si may taga na ke maluto chilas nga. Tayo fingat liye yait fukoton ko yan na ke 686 PC pa ICI lara kunokon sila nga. Toko siya kosta liang and chuta el era ministry sila ngan to sa usia siya pang Assyria ke lu simnas ke lu to sa Jotam Esekaya to sa ko ngan no phone na aske lu siya yalam al tolu pa Assyria Kulansap sila ngan check na background bagadash ke na sumna ke marita to inusina oil Assyria na ke me chinga el pa met pala si mali takewa itak yang atlik lu na talpe itak yang me kalam lan gatlen alle faka oil lan gat na sintali na tingkat ngan the Israelites but elos me tenali kalam na ito ka na si kummising ito rin nila managawa sing na in Bible na katina na read kalam kaya mga esikyak wala masim lang katinte kalwani ma elos rela tafong le chilos para sim le Bible makati natin ka ngete na akfon nila ka lalal fung gasim na la ito ka na si kom matlal fung in church. The more we put our time in the scripture, the more God le reveal na siya plan lal ka purpose ka orek malal ka oya lal na pangay finchak si ma ito ka kating kalim ke la kaslan gat mo mana kay wa ma akademia nga ito ko fact ma ICL palima leta ko
Keok mga mesikya taldenais that means the suffering part. Masaya siya na let ka suffer, after suffer let glorified singan pala mo yaktiki mishalal soka untain kasao el dalte na liye suffering peace singan pasim na le kalim pagkat ritim tak sim na pay kalim ke saptalam aluo fosingal tolu na ke singan me worship saptalam al tolu fosina ke tolu na tigin na daga tafula fosakot na ke singal lu tuche me Keok LEUM Jesus Christ sim na siya Isaiah 700 years before mga sikya. Nangako mo siya nga, mitigat fast na may, the Bible of mo, eutakiyac church. Siya, tetong yung saptago, for singal tolo ni kasingalal ko sa kalim niya. The next event, kaya calendar na din kada pa, utakiyac lang church. Na ifingat tinaliye, mga singan, wena, na din ka, nga liye, tinaliye suffering siya nga, nagalaw miss the mark, kada miss the point. Now the only way kadin rating na kautak singe pa kadin for lao yakin na lad fungil ke mai sial sumastang la suffering servant singe taga misha ke makulu lan ma Israel chipe God mit misenge Gentiles. So Jews and Gentiles again in arela munun church misenge na le kat mata sanu flok plan. If inte bangan me orientation la kumte mo ulchinge na kanta sano len flow na kadina ang chipe recruit kadina ang chipe somna ke kaslan kat in kalam na paella ele flow ko kadina red na ko na. With that being said kat som take for singal tolu lem kat el fact mit Kulansap log ele aksafela manakewa itak yang kunel ele farula na akflatya makunela pa len mi chefin shakshine na toko akflatya gel pangan suffering pangan glory sing suffering sing talit na din kat ngatin aliye the Israelites talten aliye tal reject their own Messiah Mwet na lal tal nga katil sa pamwet na lang mwet palalan mwet Israel nga talten aliye masing la Jesus Messiah ka servant si masam from kanya nga it's gonna suffer on the cross pange me fos singal toli na ke fos singal me kat wana nusye me masingain fulfill messianic me prophecies in from kanya Messiah sing el pa ita ka aksikosok sila na paye talik na din kat mamta ke show Babylon in a spiritual sense, not physical. Makuluk lalos in sikosok la. Tesho lalos or Nebuchadnezzar ko maton fel chayeng. Te copper singan pa mo makuluk lalos in aknas na siyak la. Naisam ka tram kun atonement ka tram kun siya. Na siya singa pa tram kun ka fos singal tolung le may Kulansap lag ele aksafila makun manake wakunel. Na Jesus el daga in the New Testament mo makunela pa me to seek to save the lost. El fat na si matamalut lang nga lesom na ke e kapuriel e enwakiel. Na ifingom li may tamalutut ngan elos foshet peke. Elos tepe na liye che ngan ke Jesus la kalimia. Naragat inaragat dinale loin na pa na ke kaslan kada ka dinale kalam kela masing ako muta sa ano kesbenta ka mishalan Jesus Christ ela magluklas katulad funi inutakyak kat kadinagan mo utakyak singan na fingat te utakyak singan na may elia ito ka na shes when a rejection si mata ka na ke Jesus Christ prophesy Messiah singa Isaiah matlan God, fat na si dalit na din God. In the New Testament, elta ka mga Messiah, at I'll recheck niya, mamatikom. When te expect, Jesus lent suffer.
According to this passage, let's suffer. Let's suffer. Okay, so we know ye shaye, elostin aloin like a military me Aisha when Aisha on goshakalim. In shelos, matalos, in shelos, me kaudi na ke mapaishima, katel sang na shelos me. True Isaiah. Isaiah wo we accepting God. God, mange maning ye. And ne ke na baton fal na krewa. Long marching. Now akom sum na ke fos me, singela kos met pas taru na lut ke los liel. Arne kuluk lalaman, ra upe na inak, akalinyak mo, Mwet chepail. Mwet pas taru na lut ke los liel. Arne kuluk lalaman, ra upe na inak akalinyak mo, Mwet chepail. Jesus pasam from kinyak ke matching. Elilan suffer. El wangan makuluk lal, el tagal lamayak lamale, lamisha. Lamisha fin shaksin, pange makunel. Itakya makunel, inme la makuluk na kayo fin fel. Na fin katli puklalay siya, pange puksima kotiya kip met ke New Testament. Yokligi na me puksaya na kayo ke Old Testament. Kotiya ke me New Testament first bell onul limekos. Samsom ginyak puksinga ke New Testament. Yok ligina met pala shayeng. Naro Jesus fan al samsom kon puksinga. Meto al kos fosingalit kos. Maxingal megos longolal kos. Luk longolu fostongolit kos. Son sapta singal lotongolal. Akaling mila met singa da ka suffer. Lataga nakpay masamsom kinyak nga. Or it must up tal ko si bakalim me. Ko rom sapta singal fasingalon ko hakalim me. Na harsh pe mauludit na ke tram capacity nga. Siya tinasim na ta oludia ke finkom riti fosi gas nga ta na papa na tram kinyak ke fosi gas nga riti nga. Mak ya fosingal lo rom ya long megor siya koran singal megor tolu. Lo koran limegor tongol siya ka tram kin lo koran megor tongol siya ke lene gas somla wan makuluklal ay so mi siya fin chaksina men pangan makunel lene la mana kaywa el just som tied for the unjust o wan makuluklal siya pida siya singalya pe pangan akalim me la suffer na ilfa glorified. Na fin katlian na ke fosingal me ko hakalim me tasakta inge matan fel pos falut shell. Eto ko siya fa fuefela shell. Et tia kain fa katama. Elo siya fa liye kalim ke ma elo stiena eto ke met. E fin katlia fosingal tolu na ke singala ko hakalim me suffering jengan. Fosingal me ko hakalim me glorification jengan. Mwet nga ito ko siya matan fel na ke wa lut ke letaka in a glorified bodies. Taka silang medal, taka in serve. El taka mutake me ke tonkis ko uchak na Jerusalem ke wikshafs la lenwa kiel. Folok siak lunge, toko siya matan fan na ke wa loot shell. Katipang mo chimaen mo kat kuflan akile no la. May pas tarulan na loot ke elostiel. Arulan na kuluklan na laman, or upe na inakalinya mo, may chipail. Fosya na takongan nakalimim mo, tasakta inge, mutan fel pas falutshil, at toko siya fa fefeleshil, at tia kain fa katarin nama, elo siya fa liye akalim ke mailos tia na ito ke me. Pangan. Elos tia na ito la, elina lan sulfur. Na le follow, siya kluwalal nga. Let the flock of donkey, the flock as King of King. Pangan glorification jingan. Nakatuin jingan laman na ke oyan matulad from nisha. For singal tolu singal ako sa kalam yan.
Servant siya suffer. Nangako mo siya as Christians, as believers, as followers of Jesus Christ, manakiwa ka daw, kata suffer pa, ya siya ilya, tagasyungkad. Tamachi ma el setar na si kuma el katang na fela na fonda. El katang na tari oyema katin welan na kata suffer to rakta kat liye glory je mai tagang. Rom saptal ko fosing alal ko shakale mi ma kayo makat pala ke mo jinga te kain compare na ke glory je mai tagang. Na pa apen na fosing al tol singa na ko singa mi ko shakla patan fel na ke wild kati pange machi mata. Kat ko flandi mo machi el suffer el glorify ai sia li mange palye ye fuku gata metiki chiches to execute met na lalchi fen ten ali mo le suffer ai sia sa mosna moment Kulansap singe suffer nang ako mas peke masinge kat met Kulansap kate ars peke el yama tagata el katang na tari God suffer very soon will be glorified when our Lamb Jesus Christ. Elaki and Kenix gumakatin te Eliake. Pange akilal Asya na sin mat Israel nga kelos mutake shaw. E follow katika saptay cash me. E shaw. If inga tita na passage ne el taga pa we me Asya ang alu fosina kaya. Asia ang alia fosina ke singal tolo Asia lam ngaul fosia kos na ke singal chi wana no na kos pangen na una ka kos ko apataga na ke masi marichilas inge na wana daga fakak me masaya si mai daga servant masaya servant kanam na page me saptang alu fosina ke ya ang alia sina ke singal tolo lam ngaul Saptalam fosako na kesingal siya nakatashke saptalam liu fosingal tolu na ke saptalam tolu fostolu. Pangaon shaftas ko may fakak servant suffering masaya siya. Na passage siya pa na paye me center stage fakak na paela Jesus pa masimay taga mola na fon na usishi ko siya. Kung dele flok niya mi pepalon ta sak ta archi ko sak si mai katang na phone na kapur lowos ye pepalon ngan pasi ko sak lan na ke makuluk sing aton men si mai ta ke shan Jesus Christ ni pata ke mari chilashin na katli al kalen mai ta liel koflan aklen na mai chi men ma ke Keok liye mange Akwa ki yeit fuku kata. Metti ki Jesus lak fashila. Pangarap malan ka ato. Alaw tuf sim na tari in kalam gala arsing kanigin mo so ko fun. Katin de fosya ke duti sa ta orek pel nga. Katin alaloing na ars may chi fun na kanis na makulukpan fel. Pasim na ke on so ko nga. On akakot so ko ma. We on tolka nga rita la pienya. Ang alu siya asya ang alia fosya na singal tolu asya lam nga fosya akos na singal siya. Katata ka na saptal lam nga tolu fosya na tolu. Takata na Mwet ito po kasya lakan kain lalalfungi coach. Sama ninye siya kain diye pon lime cut in mainye. Malang silang lime cut painye. Tamat Kulansap lal in kapa kwena sugo siak force mayoki el kalainen pau. El tie mangul, el tie peccato, wangen na mayara kadin loing na shil, wangen mawokel, kamafalin puen matas na shil, wangen mayara kadin ke apran na yorol. Kat shangel esisalla. El matang la Keok ke wayo wangen na met ngetang na shil kat pilesel etien aloing na shil. Shil kata ari di mga ale loing na pa na ke la kashil kata kuluk lo nge I need to go
to somewhere else in pe ke makuluklaga ke shpen pakutin yoklan God shifen aldakalan meta po sisella mutawaek ye dake yanin mongo elisusa yan mongo lan koshua pano yeshima likiyac no fon no wolacna lal takan laman meitsi inak fashila kunokon silaling katli na paela el te takain ta surfia kel all takain kisyakan na sifena inak fonyela may kisya mga tram kin ke Old Testament sacrificial system siya mana kayo mga sholaya kin point na ke finchak sinjima sim natari asyel palyak metlal dalnge sifena daltena loing na ke sim lalay siyang Ra si pe kalwani yok si pe yen kaslan kat na si kummisenge fakya mo utak yaklan metlal alfungi pakat ntasano katamay da mo utak chaksenge pa second coming mo rapture senge siyeliki na second coming na kain na yesin kain na kain lutingan pa ra force yaklan suffering servant na ke glorified servant senge taga ke passage sing kadin na kadin allen loing na pa na ke kaslan kada kadin te tafung le wen na ma kat akelen ke New Testament ma Jesus Christ al taga te richaki akiel ke na shpen elos mate pangan masaya that's part of the plan pe ke richaki akiel ngan gospel singan tataga na rum siya Gentiles pakot na me or makinya kingena me kadel makinya pa church body of Christ kespen richaki aki Jesus kan el sum na finchak na those kapachilo kum na ke in a spiritual sense na ke Kulansap sima talit na din gat nge by akfashi ke Old Testament na sin fellow no phone na in fact ak wala na lan kat may ta kan na ke the fact that kesben o yesingan kapachan ben na ke wala na lan kat Fingat di apply nga that we cannot fully understand the way God works to shakta. Inge na wana masim le ke pacl. Den ililak kalami mo ye ngol le shikyak. Yaw ngol shikyak tar ye 78 years nga pasana yaka. Utakyak lan may walal fungi. Ye course ye ngol singan ye course kata si beflot na run talik na natin Israelites. Belsingan talakal na paela. Siya Jesus Christ. Napangalang ka lang yoklan God. Elos ne rechecking ya Jesus Christ ke first coming as a servant. Lesin batago in the future in sibasang pakutan yoklal. Elos inesmak yataga na ke. Wana polel tram kin ke Rome sapta yan na ke singal tolu. Lemola lang na phone na din choose nga. Kena spend promise mal tasang na sil Abraham. God mold singe, God mulay la singe, el ulay la mo, layam Jesus Christ la taga mi siya ke makuluklan fel. Nangakong katas ke o yesima, eno ka din ales mat na ke pel singe. Akalamia mo ke kunokon sila tikin tres ka la, yesivok longol, pasaya kaksugulal nuang. Efin finon la, yesivok longol. Na efin ka teklan sa pel, Kulansap sila lai siya. Yalam al tolu pa taga warni talik na din kat ngan. Infalot na kaya akwaklan kat. Metigi siya. Na ingin na kel siya el taga akkelos. In ito na our servant siya taga. Our seed siya. Our fute siya taga. Mula la talik na din kat ngan. Na talik na din kat ngan din taloy na kaya mo physical me sigosok na siya mo. Spiritual, makluk lalo sapat masaya, servant siya, ito ka mo los likiyac. Wala pa nang ako. Makluk las nga pa ito ka misya finchak kaya. Na ifingat te kapasyan na kenkenek sa kong kada misya. Yesya wak longol noel arak sa kong Europa na ministry in fact. Matal ko siya na pautyak na finak sa kong it's the same concept. Kat matasano flok lang lay mo. If ingat kaya ako lang nagka rapture siya nga, katin sang
lalfing lash na ke suffering servant siya nila taga mi siya mo yak ke makuluklarja na may nga iya pa kate akwat na ke lalain for siya ba kate akwat na ke when nakapash siya machishel taga relang kadin na kadin ilya na ke lulin pon Christ magana pa kain potekikat na ke liki lalain for siya ngayon masing pa yok siya pa met na ke me servant siya Jesus Christ fan taga Keok lang na ke makuluklas that get choose taga na ke met Gentile mising kasi ben back on yoklan kat na siya nung ako katliye na paela with yel tausin losom la taga akademie ke gospel ngan na phone na lale so mi siya ke akwaklan God in talala na phone na makuluklan fela na isid ba taga akademie na si kumising la me si masi phone na tigan na nas na ke katinan si ba kalbo ni masingan patil chilal phone na siya kum si fena cashingan kom bay ko makula kom likiyac phone lom ke wen natal matlango siya Jesus Christ servant siya evin ko mao kal fast na met na siya sin machis kom nganin takin lom siman proy ke ikesla akalem Keok lang matlango siya mat servant siya ke Asia sapta lamal luo na ke lamal tolu ito katataf malito siya lito ta siya silos la elos likiyac mo laloso in pong Jesus Christ when pangamas mayok siya pa metingin na kadin full lao liyak lalfong kat saan utakyak siya nga pa lefalo when siya tasulong sapta ko singal tulong siya lal ko rakkalim mi siya ka morning cry siya utakyak 7 years of tribulation second coming na yataw siya taga rule keswas po siya mapayal suffering servant glorified servant masaya si fun talik natin kat nga pan mo as masaya si maitaga na nag-glorified mo kayo na lalti na lila masaya siya pen na by suffer pa Jesus Christ nangakom kadin na kadin sa mo lasya na sin Jesus Christ ngin musing kepel siya ngin wana rom sapta siya ulfo siya kalim kadin lam da kalak kadin lam Kulansap na naging reading alikiyac rom sapta siya ulfo siya kalim yang kung fin fakak lem talayak la Jesus lem elalal fungi ko la katil akmolya la klikimi siya kumefa mol panganoya siya makatash kamisengya pangat dispensation of Christian katnikin mol la siya pelching today is the day of salvation ashibya so makalim yes special lakin kali na kaya may lutut na mo siya matagakas makinya kom na misengya but Kulansap Keok the suffering servant inge inusye mo la sin fell on the phone some colleague at John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him shall not perish but have eternal life pang fosi mga chimit ka pa pala fingom nito na lang siya singan man sin fell on the phone common Christian pangan tarak tayo fingom niya in full waan fa mo that whoever believe pangan me side siya may sum na ke tila common grace sum na ke saving grace ito kain muli gatle he came to seek to save the lost kat kula malap ke me kas mo lang matalan hakkalay minasyesh layna insi bakas makinyekat ke wala na lang kat na sikom inlan na kayo lo kaksakanal da floko nagpela na siya
tingin treskal jan ta kana nas si ba Keok ke metiget kalia program lowos kulang malap ke artan man naga wana ke pelchinge tingin treskal namnas ka fokongan pela well glamalap metigi gasto do ma ta kayu kanan kain ay naging asan gesta ta kanila ki onlal tamla lasan damdal yaikuwa prekshishuk long long zo duba başlamet. Kaksakin met wias makusakilin inge met wias kimuralas lela Marfin and Washington bayaklaon sa kungana. Napenakikatorela kim tawag gesta ke unma ngakalim yata kayural damlel asan namdalyay kuan. Kachek pena alena welcome ko uskusin sa mga onlawasan ka din kain. Oralan fall the kim wishita natas nge in kain takakalim yeneng yengo. Na nage len misingi anak ko slipsela taringen. Ngawi ko si alena insewo wo kinakataya sila lemnister lipan nga tari. Mayan malutut siya pa tatafla penalitu kaya kalimya. Na ensi mga taka kaya pa samsam ke servant jing na in fact pe elusiya na ki level singa kumin kain kalim kela limit ta kain da kulansap yakil. Yan ta kain kulansap. Na paano nga sima take away lash mga kapenis kaya ba siya kayak lakat ki at fancy and gospel jing Mwet kasi siyakin mga taro nara sima nga me alep less kaya pa Mr. Lipan in akketeyac mayen kingasum na kaya siya function siya na pangan si mga kuminsin kina kingasum na kaya malan kata katsaman dari ki Victoria
nagkikasya ka mamawreking ila eninain worship lasha in God's terms. Kadin de keso minta aklin yakat nakisya flat singen. Kadin som kadin orela o yesi akkalem ye fakulan ngon in kalim ke makataske. Na paana ngara fakulan ngon nge ma isyungyakin kat sinkat papa. Panganan si mga kumin me alana loang na ke. Aksafi ke chamram ke metol flat. Kataya pe akkalim ye ke lem pa perfect sacrifice singen. Iprual ke fossil vakla Jesus metol flat lash. Kalmen mana kayo makat fucking pa arshim metol flat oinge. Lash yam talepo layot ke kat flat lenain kasraw. Inakkalim ye na shishla. Malutut sima katchige kadin kakachak na oko kunene ke wik musengi ba. Kadin liela keshben lem Jesus Christ eliges la holy of holiness na ingin na taka na sikum in kain lie kapsa na ke rapture si mga lem silipanin mga kuminte confused na ke second coming singa and mayen katfin miss the mark ke rapture singa tribulation singa finkat pangon mo pepel nakiaisal palyak ma yang fukumit ti mga sikyak call and God kamta finansiya dal yan ang alimikos bisingi katsamram ke yeit fuku ako matayan kumaswan luseke ako mo luseke skeliek call and kaslan God na palo alalie na panang wangan simatafong lang akong fin taka na ace makaslan God akkalim yun na siya nonchalantly mananak falipel na ako may nakajud ba re-examine focus lasha modif lasha na mayin eke katin maulan na pay nataka lasha ngayok fotodo lalaki maula ka pa na ngala na akollah pel kain pange aw si mata ka wiowos in kain we fakikastan gat kain lipsela na ba mising nga wiowos na la place ke malutima lemistli panel ka na siske na orangan kain welalin ka nakilin ko was mata ka ngan tawagi ke machimat na utyak wikat nge kumagalanal Salipan Tamlen Maris, Kulongalap, Maris. lumalap na wo si pange knakin di lumalap ki kung confirm ya faklak ki lutina o silal siya lebstel lipan nge alena main siya wo si na slaklukan kasi magaskasa walan Muna. na ngan me as klit siluan na nawiyak lagi insinin makasikat nga dahil got fast na met aklanal pe siya tamlalerman final Sacramento si Mwet makadali tarila ke arsla final Sacramento pe ke Kulansap singe ka ke penam kuikuin secular kasikat nagini kulang malap ke akalemilom nga na Nabistilipan, sorta nila suye. Kumpa, alekonok. Wait kaya. Eso tan not umni Texas. Texas. Eso tan wana mo ko marse Hawaii area. Paye. Tapos ang kalam yun na siya. Kat kikichela. Aw. Kat kikichela del tagayo ye. Kasikat. Na tambal rina bange. Rina lifay. Arkansas area. Arkansas. Alright. Na fulok ni. Arkansas, Missouri area. Okay. Sacramento, Honolulu. Honolulu. Kadin sivil ben nakalim yung kulolat na siya. Tamlalasan, tamdal yayko. Ngalal fungi madalas finan Texas kalin misingi. Oh, Kaksakin. wow. Yeah. Okay. Windra kadin osin boys kebel sa. Na sakpanametlak Washington bange.
Damdel sivi klo malap kita kaluman. Na email da Baba Hubert klo malap. Nadal Bill Becker. Celine, Ranger Jack. My brother. Ranger Klo malap. Jack, okay. Salt I Lake daw City. bang Salt Lake Idaho? City. Sistakle. Salt Lake City Utah, pa isu. okay. Nga ba me. Fulwalian sistakluk. Na. Nagin bang ba Charlie. Nekenye, Columbus, Sakpana Okay. Columbus. Kulo malap kenye ke interactive comments na kayo. Namit na kayo Okay. wape. Namit na kayo wape. So mne George be bang Conyers. Conyers, Okay. kulo Klamalap. tikinis. Si bena fak klamalap. Kenye. Eh. Mwet wi komun mit bang finen. Lengo sake. Le Mr. Ang kawar members na pay. Namo me sufla lasap ma bang Pangan. Klamalap. Well, we may tuon pa yung fala na meta. Tigin William, Okay. papay Namo. lain mo. Matun, magtipan ako na dali. Suk na mga era, we may tuon. Wang Mne wang So, may parang ala, special na pa relationship sila. What na sila. Tamla, Mr. Plansya, Celestine Keok sa mga fangamula. I'd pa recommend. Ilan kasi ya kewon. Man noon pa nga. Nangasong we long, comparing latela, tamla latsu, tingin solid, tamla renal, tamla marston, tamla teral, may toon wanan nila. Asom na wala los kaya. Tangay sam kaya official tamla cleanse ang na siya. Ilan kasi ya ke own. Pangan mana pangan oya si mga latela. Para kulo malap cleanse. Peace with you, brother. Yash Kulo Ash malap. mako mesama ke edification Aw. sil chot na shumngan. Pangan. Kale kaksakin kat ke pasyalan ka fak ora like akollah na shuman. Teksinadash nge Amy, Arlene, Ismail. Amy Arling. Kumlang halingan kaya dila. Marlene China Larson Chunia. Mtaya last kapel. Taga wika di kaya lenyo pe. Parang halingan kaya lielos. Siya uskat me bengi siya talik. Tamtay si Wiyak ngayon. Pangan. Lumalap. Ke komuna nag-inil fakra lakiato bay nga wipe. Wipe sano ko in fukulya screen jentik eh. Ay. Lumalap na tampeki ko akay ko proilash in tagap na in kajiwosan ke tamaji wiyasan. Nekel noli tamape na naginibangan. Le Mr. Casey, glamalap kita kaluman. Wikom damlel isyo, Sacramento, na EPS idor. Rudy. Siyempre Rudy. Siya Ruti pange, right? Glamalap. Paing marekle roal tampel kiye ko abangen. Na tampel ros pange. Alang sila po Tampel Rose. me YouTube name siya ngayon. Tampel glamalap kita kahan pe. Wikom yang Belro Charlie. Na ekendye flok benerun metar Washington nge. Tampel Kaylin and kelin. crew. Wow. Tampel kelin. Na ekendye pange tagay mutawaek klasha. Na flok ne clean. Kalin. Met Kulansap Large, Clean Texas. Kulansap. Alle Ardu pangan. Na may chima wika changi mita pange. Umgan liye. Kimi. Kulang Kantal wala. kimi pangan kungam. Very consistent. Boy, nga fact ki, kata si was, kata kila na kata si was, taka wikat pingana len. Ay pa na makatash kaya nga, alin na kasi katin kain, malutut ngayon kain, Namom tinalyen. Elan. Ash, met nga Louis, then akala, the jam. Okay. Jam Jam. fly mi siya nga. Ngamala. Sumnaw na lulu mi siya nga. Ay, Yeah. kahit, yung sa akin tayo kasi kiblesi na talawe, klamalap, confinete onta ko may tinutisi. Amen, Amen. bang. Kulungan lang. Okay. Ash kainin, may sang makadil sinasis na kaywa. Kulungan lang.
Kata was the fakek, kata was the on, kata filmam tadgiya kahil ministry la lang abak jel mo, arch mo de foto le airport in na kashalom. Pangan Eh, tron lomo. bilo Na malap. ke oye mga akong experience in life lasha. Nga kalim yun na sila. Archip na kayo ang akong palakin. Arch mo tiya daga kum lipsha edelfinde siyak siumla men naklum ge fak makkalemye in magatte somno ge lelenlan judgmental basta Herbert Pange After perpangan, well duwa ben bilo sium malap basta Josh mo. kamala lo kita kaloman Amal siya ala na yaksbe pangan kilin. alin okay pinja ka dinosin ke belsa and Now, nga kana mismo che wiashne nepelin ka, ne, okay. Amo na lulu. Paye, nepelin betlinta ka. betinta Classmate, Classmate lombang well, kalamalab. amal na siya na lulu sin paye. Wala lakilan la kung hindi kat class, to full ka yema kung pa tal team singing, kalamalab kaksin. Bilo, praise God. Baka uska wala na lang ka ata. Baka nakikapasta siya. Tamil Maris, na nagkindi. Ngayon si, unsa kong inaksafi na katfata ko kikaliya siya, on la lang ka tefa, urik maganda ki, taganila siya. Ale, me, ngayon fak mo, kat ale plus ki lowos ki on makusupay mga en si makat man tutulagi apa lam nastel ka tayo sinata siya in kain akfash mga kada fa nawala lila me sis mga kufla diksinata ko na bangon sa kumat ka to ko Uncle and look Ron, not that bad. Bilo malap. okay kaksakin kad met we are Steven Jack Fina in Washington bange alam sili pa pala nga shot no sumin kain me or la ka transition last na ki
kalian taga nilasha ki kumra lakatayan na wowo ma mega tipsilaw pangasi mga ngan ki rekmalan gata la rekmakin kat nobody in kain alin Kulansap lal na mga alan na me encouragement na siya pela ka agad na siya Kay tingin kong kulo malap na sinmait na kay wama assuros ni ke pelchinga na kulo malap ta ke mai ta ko pe me play ya matching in the future ta true kaksakin kat ke maliti man ta si pakes makinye gat ke o ya na kay wa kadina ko lang ang pel na kay wa kenikin mo ule uta katar means of salvation ta ke when natal gat kalim na pa ke tar Ngayon, nakadin samo lal fungina. Stay focused. Stay focused na kaya flock lalo. Na KahsInKol lowos ay taga wikos na ino ilang silang kat. Litutang na kayo wa may kek la. Kada taga tiking na taga Keok yung malitutsi misengan. Kaya fosyakos na kaya singalu. Ang mukan kong somrita la ako lapen na saptalam ngal tolu fosyakos na kaya singalu. Taga fonye la masinga. Keok kipen na. Inwoli kina maluti kaslan kat mol pel na kayo elsom flok tekan pacl afin sak malalap mo makataga kaya nga kadin ako katla kayo nagka flok sing focus la sa pa flok man lay mo tingin ngamaon sa kuma erad pastala to mapapan na ako layan ng uruk nga ifin kum kengan or makintukun kum signal yawingan aro Tapangan samtramin kalya laga klo kaya atlan met nakawa God bless you and your family. Ako na kaya folok na rumpieng ngan kain me kalye ki me onso ko ngayon na kumpa taga aksafil ki makataskian kung onso ko ngayon nga pray la kumpa makumbas taga na ki masima ashruman kat fala na ki insa kalye kaok pangan matiyangan but we are smelling bang Netelin ta kelin mura Mwet wiyash kimurala smelling bago stipsila un wawalalos ngayon na pela na kinakalim yung flogo na yun mwet si malutiga di misyeng ngayon finsha ka pa kikashalan gat kadin ka hindi ka wika wiskilen di tuwa
Indaga indafila chima the misliban et blessika di agin chewo yikat kemsingya. Na ba nang bela nga agakin na sel ang anwela in fakulo malap na siwas na kaywa ke koswi kat sisin sige kastan kat kalen misingya. Misliban take it from here kala malap. Well, kulo malap, kulo kaksakin kat, kata sumne, kemet lag from wiyash, finansan tax, pastel la benediction, metigi benediction on choir syntax era on lalos. Namnas we got, kulo malap, inoy lang silang kat osin nito.